Biasa toh? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu untuk kelembutan hati. Kau makadaki ya Latif. Tapi ya kota baca ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Lailomu yang ngidale tak. Nah, si salah tuh. Jadi ya kau makadabami itu kota baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu untuk kelembutan hati. Tidak lari ke rezeki. Tapi ya kota baca ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Selain dilembutkan hati juga rezeki dimudahkan. Tapi 129 kali. Akasiratu 20 asera iwaca. Iya. Itu. Jadi itu aja dipakai. Ya nanti tak pakai. Ya kok kadang-kadang waktu dibaca Ustaz. Makanya kau pura kima sampai jam mengeribi. Si mama sampai jam subuh. Tapi ya kau makundrula da idale. Tapat tungka sisan. Loro asara mengeribi isa subuh. Iya kau makundru tongang ni. Pangka tonga tu pak nangka na makundru tonga dale. Sini ngijamanya salah. Tomak darah serangi mak galungin andre balao. Lawi dan karo gibi. Tanam saham di kala siangi. Iya meto ko jam mangi cia jaji pak de meto na melo. Iya bukan mau peko makalicu ako. Iya tamay mandaptan manca anggota dewa denen re capu miduina. Iya muka nama ke tahu pak maka daw duko po. Sisan na matama ade gatodoy. Angka pamalada nala dui ena pa de na todoy. Ang katoy panriti de panapaja mapaseti mo na nalaw matodo na tanaya na todo. Iya magaraji. Iya upasang ya yita pakai. Ya Jamilu, ya Jamilu. Naira, kemudian ya Mubadi'u, ya Khalik. Itu supaya diberikan ilmu dan dikuatkan daya ingatnya. Iya. Limpat disengan nama gampang, malumuh. Peringaran. Tidak mudah hilang. Kemudian, yona kodale, makadaki, ya Latifu. Sekaligus dilembutkan hati. Jadi kumakadabami, ya Latif, itu hanya kelembutan. Nah. Padamu itu saya diajarkan itu, termasuk guru sakumpul mengajarkan itu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warasukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Peko batete dibaca ya lo. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni. Oke, warasukni. Peko batete tak baca. Warasukni. Ya kau makadaki warasukni menurut penjelasan atau pandita Pak Hakiki. Itu hanya rezeki umum. Tapi ia kota pak kalkala warasukni enak pakai milodo secara khusus. Aja dalam pakai ngidillah. Itu kuncinya. Jadi kata pelamu ya Roto. Iya. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni lepanni warsuqni napaki milodo dalam hati napa tapat taro wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, itu utamanya kalau sholat sunat itu sholat sunnah hajat poe makasih lada. Kung kalakay tatite masalah salah kadai mamulai jewita kedo salah ye. Apa dua tu sifat na lakay makalilya kedo salah si masalah kedo. Iya. Namo makun ray ni gato. Malak dapat. Iya. Kung katita makalilya dipakai sholat sunnah hajat sampai sunnah hajaki hajatil dong. Okupi sampai jangan milodong. Paya ko pak dongang. Kedua ni malaikat malapor tu kami si bawah sini. Ya ko salingki lakay tako jumai. Milodong ni ko satui. Napay na cata. Di panalapor. Kejadian tatajang iterima. Di panalapor. Aha. Icata si. Silipi matu napay lapor. Jadi ako jumai na sa lingko, mesa butiko ha inali panilapor.
Aja tak kada. We magi aji pungiya milodong ade na tarima. Dena deni tarima. Demeto panalapor. Malaikai. Apa iya malaikai denenre lau malapor. Ko dena dapi watuna. Kaya watuna. Aso sini si baso kami si. Makanya kataw milaw dong. Masampaja subi milaw sa peda. Masampaja loro milaw motor. Masampaja ngasara milaw oto. Namo malaikai mapat di ulo to. Nasa peko jito. Nandi pa ji ulapuro. Inatalo ni milaw to lilenge. Iya. Makanya komeki milaw do de na pake parantara malaika. Asam pajangi. Oko ki ilalas sampajang milaw na sama. Langsung sifat bicara po ng Allah Ta'ala. Yan na to ampay ang kamana sampajan na. Sampajan toba. Sampajan musafir. Sampajan haja. Sampajan istihara. Nang kamu doa taubat. Kenapa ada sholat? Supaya langsung nih. Kenapa ada doa musafir? Aga doa musafir. Tapalamo. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Terlupa dong buah, dia itu na cidi. Bismillahi tawakkaltu sidi ala Allahi dua la haula wala quwata illa billah. Telu dipisah ya, aja terpasi sambung itu kita baca. Jadi aku makarani Bismillahi tawakkaltu tasarahkan ni aleta lako pong Allah Ta'ala. Aga melo turusu. Teta aniakan ni mekilaw masinga. Taniakan ni niga meta singa. Tapahadere pura yero napaki makada Allah. Usarahkan ni loko ridi po. Napak ko pura ni tasarahkan. Magbetungan na si sumpun ni paringarange tabaca ni la haula wala quwata illa billah. Degaga elo ule ko po elo ule tamanam itu po. Napakijaw ka. Yan na ito na makada po ng Allah Ta'ala murusukan ko. Jadi baca bawa pada dakoro bismillah tawakal ta'ala la ilaha illallah. Begitu. Iya. Itulah kenapa ulama-ulama hakikat itu biasa menjelaskan tata cara penggunaannya. Termasuk guru Taki Abdul Rahman Amodale almarhum al-maghfurlah. Saya itu mendapatkan satu doa yang dulu diajarkan oleh guru Taki Haji Tahir Usman ketika saya sama-sama di Kolaka Utara di Ramadan. Tapi watunna haulna andre guru Oko Sulawesi Barat. Sempat nacarma guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang Menteri Agama sekarang. Maka ada doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ro ceritana dua telu tau pandri telo siruntuk guru tak Ki Abdul Rahman Amodale almarhum al-maghfurlah. Nah podangi maka ada puang talinga pak dongeng. Iya deh, enang kata Pak Guru ngangi oko tahu. Pero ko tahu macam milau. Talinga Pak Dongeng, iya deh enang kata Pak Guru ngangi oko tahu. Kada guru tahu ya, ala no poto lo si bakar tasa. Mana nih? Nah kada uki, baca nih guru tak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dinoki. Itay-itay mi guru tak baca latu imak kalay guru tak pura ni mo kinasa aja na ki ko yan miro nanya naro pa do ng pamula wa pala ite kare ite ko taw din na pahang makade guru tak baca kare na baca ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar makade guru ta salay coba kede guru ta salay nasa tabashi kare makade guru ta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar nasa naya mo aja itu itu kare nabaca sih kada
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka digurut tasalay. Nah, napay papahami. Magkadaya to na doa sa pujagat. Dito gaga isa na. Itu doa kosong. Makanya disebut sa pujagat. Lisariwi. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah lepak ko. Decengagan na lino macinay ilaw ni. Iya ko otong macinay ilaw no koro. Iya ko wija-wija macinay ilaw no koro. Aja mong pasisambong. Apa dito pagaysaan na. Yan na to ang payasa sa pujagat. Nasa basinin na isa na lino. Wal di mana mo patamo ko to. Sabi aja na mega. Cik din na. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepak ko. Decengagan na lino macina ko pong Allah Ta'ala. Ilaw ni. Wa fil akhirati hasanah. Lepas ko. Ilawi yon na pidunya hasanah gamin lokoro. Ya koto ilawi na mancaji wa fil akhirati hasanah. Ilawi na PDC to ko surimonri. Paangkat to yalengo kolino mancaji jae ko surimonri. Nah, makanya pidunya hasanah napa wa fil akhirati hasanah. Terakhir wakina azabannar. Ilawi aja nagis sa ko api neraka gara-gara yan ilawi. Tapahan. Ya ko dito nga tapahan makunrutongan ito. Iya manang moto na pakit o matoy riolo makada ang ilaw ko riwat tumanyamang apa tu nyama pa yun rin mangilaw. Nomoro di nyaman napasa koto masu pole masang pajasubo nang kahawa tamo ko nga pada ko angin makbaru tapi tania tama tu tembus macake tamo ko buku ko manyamay sanding itu hawa yang dihembuskan oleh para malaikat yan na nakada nyaman napasa ang ilaw ko. Yang kedua nyamang Andre ang kato agaga napay sisa ngisinro na yanre na yamma samanat tamamanang ko sarap-sarape nya magpalundra pasading matama-tama papisawi manrewe jolo napakimilodong iya tu nyamang nonro itu itarima pak dong. Katelu ketika berhubungan suami istri. Kato nyamang ko tu ilaw toki. Pakai tau mato ya tanya pakai kalolo. Kato. Kemudian angkato tu nang kawatu to datu dami napole yatu. Dega gaga piga dega magi ta pemanyama sa di papinading makatan nasa di papinading na dito gaga pada saat itu berdoa. Yan na to nakadanya mawatakale kemudian nya mapapinading kemudian nyaman napasa, nyaman na Andrewe. Ya ko Andrewe makada yang kataupan dita pahikmay makada de naliwang ya kapatapulo ya leko nyamang ko Andrewe mumate. Ya ko ya to napasa iko suwi dito. Toga batasan na yan itu Andrewe. Itu kuncinya na to ampay to matatariolo makada aja mo seke kangi alemu. Ikiga saja masih ke ngelewe, iya kong kaagaga na chinay tiga rota tanre lalo. Nangucik deh. Macin na ki manre doriang, nang kapak balu doriang na macin na ki lala ki manre doriang, tatahan. Siaga dorieta 500 sabu, na 100 mi sabu dita katani, aja na taliwi. Padinagan na dita, aja tamasusah. Tapi aja tapak beli 3 rota nasa to pandretero nasa to materiolo law ko malipop ay rasa durian. Iya naro iya
Iya itu tahu makanya tahu pa hikmah. Tani itu tahu ya sama lampu na reko angka dompe na tahu etasa na teta denna nalay na buka ini tayang kaasana nati ilaw bolana na bawangi punana. Tani lampu asan itu sa bin na mi lampu kaya gaya sa tahu malampu ya ko yalengi pelo yalengi ari yalengi di kadang kapangalibin singi. Dena malancay yato ko tanya bin sinali. Tau malampu yato. Karena Ibu Sekcam, Pak Dewan, kong kasurat perjalanan dinas. Angka di perjalanan dinas, ko perjalanan ni capuri. Iya. Itu untuk perjalanan. Ya kode na berjalan tidak diambil. Tapi merenjito makoko adik. Iya, itulah beratnya. Makanya ubasangi ia na tu panak kedapat tarekae aja mau beli alim. Pasti sumpung ya timat terus. Berat itu. Berat, tapi ikonulay tahu insya Allah. Kemudian, tadi dua nih, jolo-jolo. Nabita usahakan ni iya kode tule pipat istilahnya patamatongang ipapuji marajen lori nabita salawa itu na tapi kay. Apa leng itu cinta, leng salawat. Kalau cinta rasa, ia ko salawat ucapan. Tapi ia tuh agak ko tulima repa ipau biasa melahirkan cinta. Tapi ia ko cinta itawe tulina pau tu. Matan ramatoji tu to malada ya mapoji, ya ko to malada mapoji loko nabi tanapa itapuasan na tapakal Rasulullah. Tapang ka ko pada yana tu na po makana wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum ya ko meki misa sanga to matappa ya ko itapuasan na po ngalata lang kakedo ko atinna ya nanti asa to matappa pa to mapuji to lengi contoh biasa manang ya anak darah to ya kong kakalolo biasa tapuji watu tanak darah biasa kalolo tapuji lada napai tapuasan na napai makana akbar akbar we tapasula makan akbar ya kung kataw tuda yulon na talaw tapatit itu ako kayak gini. Itu namanya zukirat bergetar. Jadi kalau lo makoto kana dari pujila dan nape natap putesan, ya lo, Maryam, Maryam kayak gini lo. Iya ko yer ya satau mapoji. Ya kita punya sana nabita natapang kakedo kue berarti kita sudah cinta kepada Rasulullah. Tapi ya kode pagaga kedo kue salawat tanah tapi kay jolo. Iya. Kung Allah Ta'ala makoto iya ko tappa ini tapuasan na kung Allah Ta'ala itu ampai kedo na bang itu Allahu Akbar magin Allahu Akbar. Apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Makanya azan itu diawali dengan kalimat Allah. Supaya ia rote tapake dotin na ko tomatapa. Na iya ko bangite na kan lurus sih. Tahu masalah-salah lagi. Iya. Kami itu tahu ako tuh Pak. Iya ko makanja-kanja itapa tapa makadatu made panaloro. Iya. Tapi iya kong kataw, lurus sih. Ay, tahu malah salah sana cek deh. Iya. Biasa, dito kagak ko di. Mega. Iya. Upasangi i'mal li dunia ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Lalu ngilino pada kutuki menenungang ya ko akhira pada ko mati ki ko bajay. Artinya
Iya ko jama-jama lino aja tapasay ya nadapi waktu sampajang sampajangi akadaki kamu pabaja. Kulino. Iya ko matangangi majama na batawi tapapisawi makadaki ang kamu pabaja. Kulino pada kutuki mananungan. Aja to tapasay alita majama makada cakaru duni na tulipas sa mopa. Pangkataw mako to. Mabalu ina cakaru do na mo matal na chay dito. Manang ka mata mako apatin ron na. We alengi watun na istiraha. Iya. Aja ta susaywi na sabade na laukega dalle itu. Iya tu dalle aja nilalung. Apa iya ku ilalungi den dulu dapi pede ilalungi pede mabelay. Pada aja-aja nasa guru tak kayak jadul rahman abodale. Ya kumulalung ya aja-aja mulai dapi. Tapi ala bawa nogare tanah macio. Nah, itu kuncinya. Aja mulalungi. Maka dari kau dia mau patapahangi. Aga beda na pasapa manu isi bapak lalu manu Ya ko pasapa manu lalangin ola dena lari. Tapi to lima nyilim itu. Biasa degana runtuk rewa nasa baja pusapa sih pasapa ya tuh ya ko pala lumanu sulak mata na tuh lo kiri lari sapisan nala nana salai denala itu sope je wajuju na tapangala ko pala talsi lari mo pa ya tiasa pala lumanu pala lu dale makoto tuh lah tuh tati 10 si diwan ning kamopi wa pangare-ngare itu biasa patasi makorodi bataweng kamu yung mapasin lalu. Tapi dito to ni gare, madari itu dia nak baraka tapi dito nak kumanang. Dia penenre ru menatakan ci motoro na. Nak bengkele kasi capu mo pulen na. Tapi dito nak ko to penrangnya de. Patasin na to penrangnya yan ang batay pa aja. Tapi pisawi pak. Iya nak batawi pisawi. Iya nak mode talau masige pe kode talau masige masampajang hargai azan. Tapa pisawi. Agi jam na batawi papisawi kecuali doktoro matangangi mengoperasi na batawi aja tapalen na goncita kada salah saya video batawi apa bataru aja. Jadi Allah itu tidak mau juga kalau berkaitan dengan manusia silahkan selesaikan tugasmu. Makanya kalau dokter matanga mengoperasi natama waktu sampajang aja namulo mas sampajang jolo selesaikan itu menyelamatkan nyawa. Pura pimatu napa kalau mas sampajang. Tapi di ibu-ibu yang komelo ki operasi namanya tam-tama ni waktu loroe asam pajang loro memang ni jolo. Napa untuk operasi. Aja tak ada pura pak operasi wasam pajak. Aku dia natoto. Asam pajak memang nih. Itu kuncinya. Jadi roa ya kodalle aja talalungnya. Tapi walengi goncina dalle. Walengi nomor sidi goncina dalle sampaja sunna duha patan rakang. Aja na kurang apa-apa. Ya komeki tambah layase dia nomor gaga. Goncina dalle itu. Nomor 2 suratul waqiah goncina to dalle tu tapi dalle papenet dingi itu lebih utama yaitu koi baca suratul waqiah papenet dingi memato tulisogi manya tulisuk gena iya ko onna sampai sunna duha dena mega dareke de metona kasia sinamate nasa nadita tidak fakir sampai dia meninggal. Kemudian goncina dalle yang ketiga pasidakah asumbangi namodo sabuni ele subuh-subuh aja na tangaso aja na duha ya ko masumbangi subuh apa dua kelompok malaikat milodongi ya miko ele ni menre ni tu malaikat eci di mani kelompok makanya subuh tas sumbang biasanya sadaka subuh namodo sabuni tapi asoso aja tosi na siratu sabu cica misi ulang rogi ki iya kosos so iya tasumba milodosi malaikae masumba siki milodosi iya ko cica mi tasumba ngasi ule cica mi milodong tanggal asi di masumbangi milodong malaikae na pernah si mana kada istirahat ki ula pe mapasi
Makurak pak dongeng. Paham ya? Kemudian angkat tu goncina dale silaturahmi. Pasti sambung silaturahmi tak. Jangan memutus. Angkat tu goncina dale aga. Kuncinya rezeki istighfar. Tahu ya tu istighfar dan istighfar na pak gunci dale tu ya tu. Tapi angka pak gunci dale makan jalan apa. Iya. Dari semua rezeki ini yang paling kuat itu adalah sedekah. Dega cow iku pas sedekah. Iya nama labomo tahu mas sedekah insyaallah. Napa na ko masumbangi aja titay. Tapa masangin dita ko kantot tayo nang kataw tagya pubani silang panapa tapakamuang. Iya. Lalu cilengan ya kapajabani talay silang pa aja titay makala di siyaga. Aja na to lima loli sulmi kata sirato tama. Soro si pema suga sa soro si pema. Yan na dega mabicu de na sumbang. Dito gago ko eh. Iya. Ha? Iya. Mega. Iya. Makumema tu babu je apa mega tu tahu masumba nali kami nama dani napa ya kami lodongin ni kami nama raja namo malaikat mapat diulu to iya tapi itu cow syukuru ni ko to masumba nah yang penting kasumbangan tak pangka beto tu tahu pak maka seke aja lalu tama seke buah ya serta maseke dan kasiku lawannya dosa bumi sumbangan nah itu kagak kok nih ya kalau lagi boting yang mak bulawang ke ditempel aku ketempel monroto nak jok eh tanai ke kata lagi boji na sukur na maka jangan asal lalu lupa mako magi ulawan na may napitang dito kagak kodi alhamdulillah kami to makunray pada toko amas berjalan padahal ulawan nindra to mi dito gagawin ko aja na megala ya tulawan na makunre pariasa na makalicu bumana buah ini yang terakhir makalicu bumana tuh lawat tayo di makunre kecuali saat yang kelihatan cuma cincin anting-anting makalicu karena di situ aurat gelang sembunyi karena di situ aurat rantewe makalicu karena di situ aurat kayak gede nakalicu cicingin makanya cincin yang bicara. Ya kok kena liman na temon ro cicina berarti itu orang yang tidak ada degalakaina degaga tau pura letuki itu bersih. Kopi cicina anak liman tahu mapacing itu. Jadi apa ini tatawin asa ya kong katau puji-puji ya di nasa mapacing mo pa. Ya kok kuy jari manis na berarti tahu ang kalakay na. Iya ko datuliman na berarti janda. Magibu? Iya ko datuliman tu janda. Ayaw mo ga mapalite cici. Iya ko pak jalo karena tahu taroy makanan karena tu tahu jalo makanya tu tahu mata ini lo na sampai romata miliman na makun raya ini sengi maka daw janda anak dara taong kana lakay na taong kana taro-taro makitu yo po makukwa na paciciman menurut na malasaw teh janda gaji anak darah gaji aga gaji tabahan ibu pada mi itu baju toko iya ko cala tau matoa iya ko ridi anak darah iya ko ungu janda aja tuh sembara pakai saat ini makoko iya pada mana ya tradisi tapi maknanya dalam Islam maka lagi na batalo karena sama dega majeko yang batalo kayak itu melempu mana yang kedua ya kilali pada ilala si bayi saliwang bicaramu pangkau kamu minasamu atekamu pada mana nih aja nalemu po gau ya lo kayak komak buai jantung na jolo pita betul kan ya kong kagagame mujama keikhlasamu pala yolo atimu
Kemudian ya kupure tak balokai na din ang kanabua pasti menre coli na betungan na din na may mate ko di gaga asli na parole na podan niro ibu secam pak dewan ni aja mo salay kaderamu ko di na makanja lalangit tama na makiro iya tapi mawatato je kasi pak dewan mawatato ibu secam na sabab magay napay je pamilihat tawe makanya kamilaw dui matodo din na melo ko din na 200 ako mawatam me magi na talo igatong yaro talo idega suku ya tu tawe dega suku ang kataw raji loma bireja marapa songko na maloy bida na tapi dega bali bolana ni masih coco ang kataw ko mabicara kakanja tapi ko kuy tawe ya ko kuy bayne na mabicara na sa lagi dega makutan kataw makuatu nantara anak ngalo sikolangnya bayine na te makutana makada ni kata antara nasa anakku ya ko bayine na mantara nata tuliya ba na musuro nah tapi dito kago ko di namo makunri katani makete matalipong milake na kada mana sa magay iya kung kata assalamualaikum waalaikumsalam iya mana ya tu ampai makunre ya tengnya tu mas suara berdayu-dayu di semasa mendayu-dayu biasa tangkalinga sa alang sahli ni ya tu rin awading magay error otak na lakay arone ko ng kalinga ito kaya assalamualaikum masuk apa timuna deh nawading yan ang kamakunray makoro itu dilarang dalam agama engka ba angka kendo ki polebu boleh guys saya anyo deh nawading itu penting sampai kami magi na telo rona kunci na makana dito gaga suku kemudian magi na soko yaitu soko isyama aja tak sarang-sarang aja tak marah-marah kamu tuh soko tak marah soko kat do kamu tuh tahu dia masih di tahu kat do makiro pada toko masigi pak panitia masigi makara gitu pak mancing biasa musala mancing masigi nih sabara kini pengurus masigi pak maka tiga bicara tama maja ini magai di mana tidak selesai maka apalagi itu tahu dia nang kana sumbang ia tu makai ke protes na ya ni ko jumai nangka makai ke protesnya itu disambara ki tapi itu panitia masjid dia itu nak kadate kepala pembangunan makarani ketua pembangunan iya ko kepala alena tentu kangin layawa iya ko ketua rapak pitawi asli rapak panapi pajoka makanya makaratu kepala negara berarti presidennya tentu kangina po di jama kepala desa pak desa tentu kangina pe jama iya ko dewa dena kada kepala dewa makarani ketua jadi rapa ijolo nape tentukan kepala tukang dia itu nak kada ketua tukang magi na kepala punggawana tentu kangilo ko na guruna ya sangi kepala iya ko ketua asele rapa namumelo ketua makada makoe makade asele rapa B mesti acuri B mega po tu ketua pembangunan ngali na mimator ide na melo rapa podan ni kadai ko na play joka jaga malingi dui nairita mako tu jadi tepahangnya pada lihat tuh manajemennya cuma memang katu pengurus masigi gonci poka angka tuh pengurus masigi gonci pas angka tuh pengurus masigi gonci Inggris kaya sa gonci poka angka bang biasa na dia kana jama rapa ite ka mamakola la batang ilaw pendapat na nasa agi mandre ni pure rewa ni ya itu ilanti iteng kay hadere pambubara pa sinangka gonchipok kaya tu manita masigi gonchipoka suro le mapatawase na sa iya di sa kadakigay pasa isuro iba na sa iya majasa daku di gaga
gonci poka. Ang kato gonci pas. Kaya sa gonci pas, ci di binis na jama. Mapatuki pas mimbawa. Ya ko ase si ba radio na sa dewi sangi ko sa dito bato na kontak ka. Dewi sangi gonci pas ya to ci di jaman na. Ang kato gonci Inggris. Oh, alin naman alin na to lama balanca, alin na to mabagung, alin na to mapatuki pas, alin na to mangase, alin na to masering, alin na to pajala dinamo, alin na to bang, alin na to kamal, alin na to imam. Iya, goncing Inggris ya tuh. Jadi ya tapang ya. Iya, itu kopi masih ya Pak Mako tuh. Iruntuk mana tuh kedo na tahu Iya, jadi itu presiden kecil. Jadi aja tapoji protesi Prabowo. Masigi lagi guru makan dan ni mapandi udah palai ko negara. Ya mana rotaan roh. Iya, penutup inilah saya kira saya sampaikan. Mudah-mudahan apa berakai Allah Ta'ala. Tapi ya pemeki kita masuluga masagin alalang ito latama insyaallah. Tapakan jaki papuji telok ko nabita. Ya, pegaiwi membaca salawat. Tapi terlupa sa ngangi. Wala idece tong mapejala ko ridi. Wala idece. Yang kedua, otoki mas sampaja kumatin romanang ito sampaja tahajud. Napa tahu sa kay kung kabali bulata makin ratawajarang inran aja tapodang. Balibolata macicil motor ini palepa. Insya Allah detang cerita masuruga. Tule mo. Oh, antri memang. Akhirul kalam Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.